7 مای روز جهانی اختراع رادیو و کارمندان ساحه علاقه می باشد. اختراع نخستین دستگاه رادیو سال 1895 از جانب فیزیکی روس الکساندر پاپوف انجام داده شد و این اختراع و رشد علاقه بسیار زمینه گذاشت. رادیو امروز یکی از واسطه‌های فراگیر رسانیدن اطلاعات به جامعه اعتراف گردیده در انعکاس واقعیات روزگار، تحکیم اصالت ملی، رشد دولتداری، توسعه جهانبینی مردم، پایداری دولت و دوستی و رفاقت نقش مؤثر دارد. استقلال دولتی در فضای اطلاعاتی تاجیکستان دیگرگونی‌های کلی به عمل آورد، زیرا در برابر دیگر واسطه‌های اخبار عامه رادیو نیز رشد کرده در جمهوری شماره رادیوهای دولتی و مستقل زیاد گردید. با همراه عظیم محمد کارگردان فیلم سرنوشت انجام خواهیم داد که بالاخره اخیراً در قرقیزستان یک جایزه بهترین کارگردان را کسب کرده بود و همچنین در ساعت دوم هم برنامه فرهنگی جمهوری و بیرون از آن با برنامه‌های دلکش خود توسط 8 زبان برنامه‌های نو پیشنهادی شنوندگان می‌گرداند. این زمان برنامه با زبان فارسی رفته ایستاده است. برنامه ها در رادیوی تاجیکستان همه روزه با چنین یک شوق و شوق پیش می روند و شنوندگان خود را دارند. شنوندگان می توانند توسط تلفن در تماس باشند و با آن قهرمان هایی که در برنامه ها اشتراک می کنند مستقیمانه صحبت کنند. شبکه آواز تاجیک امروز با 8 زبان فعالیت می نماید، چون هدف اساسی تأسیس همین شبکه که در زمینه رادیو تاجیکستان تأسیس یافته است ترغیب سیاست و تشویق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در بیرون کشور می باشد و امروز هیئت ایجادی کارمندان شبکه آواز تاجیک که حدود 40 نفر را تشکیل می دهند با 8 زبان سیاست خارجی، سیاست داخلی جمهوری تاجیکستان رو برای شنوندگان برون‌مرزی ترغیب و تشویق می‌نمایند. اصلا ما با زبان تاجیکی، فارسی، دری، ازبکی، انگلیسی، هندو، ازبکی و عربی و روسی برنامه‌های ما رو تهیه می‌کنیم. امروز رادیو به همه دسترس بوده در برابر دیگر واسطه‌های اطلاع رسان بین جامعه موقع خاصه خود را کسب نموده است که می توان آن را طریق تلفن موبیلی، کامپیوتر، پلانشت و اینترنت به طور وسیع استفاده برد. در فضای اطلاعاتی همون نفری که دست بالا می شود به فرمت امروزه خود را مطابق می نماید و امروز در عصر 21 زندگی کردن با آرمان‌های عصر 20 موافق نمی‌گردد. برای همین باید ژورنالیست عصر 21 باشد، ژورنالیستی چند رسانه‌ای باشد که امروز ما رو ببینند، گوش کنند و یک موادی که ما تهیه میکنیم، نشر میکنیم باید از چند زاویه و ساده باید باشد به شنونده رسانیده شود. امروز شنونده، بیننده یا اینکه همون گوییم که اودیتور وقتی زیاد ندارد، میخواد در 3-4 دقیقه همون مواد ببیند، بخواند یا اینکه طریق عکس، طریق اینفوگرافیک ما باید همونا نشان بدیم. البته رادیو موقع خود را گم نمیکند. این حال پشت سر ما پخش مستقیم رفته ایستاده است که یکی از جذابیت های رادیو و تاثیر بخش بودن اطلاع این پخش مستقیم است. کوشش میکنم که ما باید پخش مستقیم در رادیو زیادتر کنیم، چون که پخش مستقیم ارتباط با شنونده است. وقتی که ارتباط باشد، شنونده تماس بگیرد، الکی برنامه شنیدنی می شود. این حال بخشی فارسی رفته ایستاده است که 2 ساعت ما هر روز از ساعت 9 تا 11 بخش فارسی است. در بخش فارسی هم برنامه‌های فرهنگی فراغتی داریم، هم برنامه‌های سیاسی. امروز در تاجیکستان شبکه‌های دولتی رادیوی تاجیکستان، صدای دوشنبه، فرهنگ، آواز تاجیک، FM خاور، رادیوهای غیر دولتی آزیا پلوس، وطن، امروز، روسکای رادیو اوریونو و چندین رادیوهای دیگر فعالیت نموده
дар пуррагардонии фазои иттилоотии мамлакат саҳми назаррас мегузоранд. вобаста ба пеш омадани манфиатҳои миллӣ ва дар фазои иттилоотӣ боз мавқеъ пайдо кардани радиои овози тоҷик ин ягона радио аст ки бо 8 забон мавод пахшу нашр мекунад. мо забони хитоиро баромонем, чунки унҷа аҳоли тоҷикнишин ҳастанд. дар покистон ҳам тоҷикон хеле зиёд аст, дар дигар гӯшаву канори тоҷикистон берун аз кишвар тоҷикон зиёд ҳастанд ва мо бояд ҳамин фарҳанг ва ҳамин сиёсати роҳбари давлат ё ин ки ҳамин сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ба тоҷикони бурунмарзӣ бирасонем, ки онҳо аз асолати хеш огаҳ бошанд. агар имрӯз як нафаре ки дар хориҷи кишвар аст бо тоҷикӣ барномаҳои моро нашунавад, бо тоҷикӣ агар ки барномаҳои моро набинад, пас ҳамон холигиро дигар расонаҳо пур мекунанд. аз ҳамин ҷиҳат бояд маводи дасти аввал ва маводи таҳлилшуда аз манбаъҳои расмӣ дақиқ бояд ба самъи шунавандаи берунаи мо расонида шавад ва рисолати мо ҳам ҳамин аст. бартарии радио аз дигар васоити иттилоърасон дар он аст ки агар шахс хоҳад рӯзнома мутолиа кунад ё телевизор тамошо кунад, ҳатман бояд ҳамаи кори худро яксу гузошта таваҷҷӯҳи худро пурра ба он равона созад. аммо радиоро метавон дар дилхоҳ ҷой гӯш кард ва аз паси кори худ шуд. ҳамин махсусиятҳо боис шуданд ки ҷойгоҳ ва нақши радио дар тоҷикистон ҳамчун воситаи иттилоърасонӣ назаррас ва таъсирбахш боқӣ бимонад. дар мамлакати мо хусусан дар деҳот аз шабакаҳои радио зиёд истифода мебаранд, махсусан дар дохили нақлиёт ва боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, ҳангоми кор дар дашту саҳро ва дар умум радио фазои бештари шунавандагонро ишғол кардааст. корҳои ғайриоддиро мураббиён бояд ки анҷом бидиҳанд ва ӯ акнун таҷриба мегирад аз ин. фикр мекунам ки агар он ба финал ҳам набарояд Арсенал, як барнома беш аз як бозӣ. хуб бинандаҳои гиромӣ, ин бахши сабти барномаҳои радиои фарҳанг аст ки ҳамарӯза шабона рӯзӣ дар хизмати мардум аст ва он дастовардҳое ки дар соҳаи фарҳанг мешавад аввалин маротиба маҳз дар ҳамин студия сабт ва пешкаши шунавандагон мегарданд. дар студияи сабти барномаҳои зиндаи радиои фарҳанг меҳмонони гуногун аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ даъват карда мешаванд ва ба воситаи онҳо хабарҳои навтарин дар соҳаи фарҳангро пешкаши шунавандагон мегардонанд. радиои фарҳанг яке аз радиоҳои фаъол дар фазои имрӯзи тоҷикистон аст ва метавонад ки бо барномаҳои дилкаш, ҷолиб ва хеле зебои худ хотири шунавандагонро шод гардонад. барномаҳо аз рӯи сеткаи барномаҳое ки дар назди коргардони барномаҳо истодааст рафтан мегам, ҳам барномаҳои сабтӣ ва ҳам барномаҳои мустақим ки шунавандагон метавонанд ҳар рӯз тавассути мавҷи радиои ин барномаҳоро шунаванд. ташаккури зиёд. имрӯз радиоҳои мамлакат барои шунавандагони худ барномаҳои махсусе доранд ки бо самтҳои мушаххас равона карда шудааст. аз ҷумла барномаҳои зиёди ҷолибу шуниданӣ барои ронандагон, ҳаводорони санъати мусиқӣ, иттилоотӣ, барномаҳои ҷашнӣ, тиҷоратӣ, ҳуқуқиву маърифатӣ ва фарҳангиву варзишӣ дар радиоҳои алоҳидаи мамлакат пахш мегарданд ки шунавандагони худро доранд. ва шунавандаи азиз, имрӯз мо дар барномаи асрори саҳнаи ҳунар роҷеъ ба фестивали озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии парасту 2025 суҳбат кардем ки роҷеъ ба намоиши мусиқии масакавии театри ба номи Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бухтар барои шумо иттилоъ додем. то навбати иртиботи дигар пирӯзу поёнда бошед. Худоҳофиз. дуруд ба шумо. хуш омадед. зинда бошед. ин радиои фарҳанг аст рӯи мавҷи 106 FM. ҳамин тавр 106.5 FM. зинда бошед. хуш омаданд.
لطفاً بسیار شاد هستم از دیدارتون و بخشیده به روزی رادیو خواستیم که یک صحبتی داشته باشیم اطراف امروزی رادیوی تاجیک و بخصوص رادیوی فرهنگ تازه ایجاد. سلامت باشید، خوش آمدید به درگاهی برای همه امام مقدس با خانه بزرگان و آشیانه بلبلان رادیو. و من فاصله های زیاد نیست که در رادیو فعالیت میکنم، همگی 5 سال، ولی در بدل این 5 سال فکر میکنم که آفرین به آنهایی که این درگاه را ساختند و برای ما به میراث موندند و خدمت شایسته کردند و درود بر روان پاک آنهایی که در این درگاه فعالیت کردند، رادیوی فرهنگ را تأسیس دادند، با برهان رحمانوف، با خیرالله ابراهیم و با حلیمه نصیبولینا، درود بر روان پاک اینها که رادیو را ساختند، این مکتب را گذاشتند و ما امروزیان از مکتب ایشان بهره میگیریم و میخواهیم که این مکتب ادامه داشته باشد. رادیو برای من درگاه مقدس عنوان گرفت. برای چی؟ برای اینکه بعد فاصله های زیاد در تلویزیون فعالیت کردنم، اولین چیزی که در اینجا پیدا کردم این مهر و گرمی محبت کارمندان اینجا بود. اینجا مکتب که هست، از مکتب چیزی بهره برداشتن امکان دارد و برای من عجیب بود که در خزینه طلایی رادیو تاجیکستان چه صداهای محفوظند و وقتی که به این درگاه کار شروع کردم، در این درگاه فهمیدم که صداهای بزرگان ما سر از استاد میرزا ترسونزاده و استاد لایق و استاد بازار صابیر و همه بزرگان ما در این درگاه فعالیت کردند و ما رو با صفت سرمحرر اداره برنامه های جوانی ورزش و سیاحی رادیو تاجیکستان وقتی تعیین کردند و من فهمیدم که تاجینیسا غفورова اولین سرمحرر همین اداره خواهر استاد علامه باباجان غفورов بودند و من گفتم چه شرف و افتخاری است که بعدی سرمحرر این بزرگا ما میتونیم باری گران قلم رو، باری گران ایجاد رو کشیده باشیم و اگر که نتوانیم کوشش بکنیم که در سرگاه هنری ایشان در یک چینه که باشد قرار داشته باشیم و رادیو مسئولیتی زیاد، رسالت بزرگ و محبت بی اندازه میبخشد به انسان. لطفاً وقتی که از پشت وینا شما رو دیدم حیران هم شدم و اولین سوال پیش خود همین بود که فرقیت تلویزیون از رادیو در چی بود؟ چرا رادیو رو انتخاب کردی؟ من اگر رادیو نمی اومدم یک عالم دیگر رو نمی فهمیدم، یک عالم دیگر رو برای خودم کشف نمی کردم. بله ما می فهمیم که رادیو فعالیت میکند، رادیو موجود است، 95 سال شد که در فضای اطلاعاتی ما این درگاه مقدس به مردم خدمت میکند. در لحظه های بس و سنگین روزگاران ما رادیو سر از جنگ بزرگی وطنی و در مرحله های مختلف برای برگرداندن گریزه های ما از خاک افغانستان به خاک پاک تاجیکستان آوردن فقط خدمت یگانه رادیو بود، چون که یگانه وسیله اطلاع رسانی. با همین خاطر اگر کسی که میگوید رادیو کار میکند و در داخل نباشد، در اینجا فعالیت نکند، هنوز درک نمیکند که اینجا چی مقدسی است. رادیو برای من همیشه دریچه آرزوهایم را برای پرواز خیالهای آینده باز کرد. رادیو برای من همون محبتی را بخشیده توانست که من در چهره گرمی بزرگان اینو دریافتم. در 2 آشیانه، 5م 6م آشیانه وقتی که شما بالا میشوید عکس هایی رو میبینید که زیاده از 200 نفر عکس هایی رو میبینید که اولین سرکردگان همین مسیر ایشان بودند و اونو ساختند. اونو رادیو هم تو به مشکلی، به زحمت به دست ما نرسیده است. ما حالا در وضعیت، در شرایط، در روزگاران زندگی میکنیم که طلایی است. اونها این گونه تکنولوژی، این گونه فناوری جدید و این گونه شرایط را ندیده بودند. اونها در گرمی، در سردی با همون دستگاه های بزرگ، با صدا برداری های وزنین، با وزنگران، با صداگیرک های نهایت نمیدونم اصولی برای ملت، برای پایداری ایدئولوژی، برای پایداری فرهنگ خدمت کردند. پس فقط شایسته تحسین، آفرین و درود بر روان ایشان. خب وضعیت امروز رادیو چگونه است؟ آیا شنونده ها هستند؟ بخشش اول من این گپ رو به شما میگم، آیا شنونده فعال هستند در برنامه ها؟ تا وقتی که در کره زمین یک انسان وجود دارد تئاتر هست. تا وقتی که از موج
баландпарвози радио садои касе берун мешавад шунаванда аст. ин ногузир аст. вале шунавандаҳо ба ҳар гурӯҳ қисмат мешаванд. мо дар радиои фарҳанг фаъолият мекунем. аслан шунавандаҳои фарҳангӣ гулчин ҳастанд, чида ҳастанд, инсонҳои солор ҳастанд. бештар онҳо мухлиси хонишҳои бадеӣ, гулчини таронаҳо, барномаҳои адабӣ, барномаҳои очеркӣ, барномаҳои фарҳангӣ ҳастанд ва мехоҳанд пайваста барномаҳои адабӣ ба самъишон расонда бошем. ва вақте ки ба телефони мо занг меояд, ҳатман синни соли он шунаванда аз 50 боло аст. Радиои мо, радиои фарҳанг ё радиои дигар шабакаҳои он радиоҳое нест ки масалан як ҷавони 20 сола ҳар чизе ки мехоҳад пушти микрофон бигӯяд ва ҳар шунавандае ки мехоҳад қабул кунад. ҳар шунавандае ки бо мо ҳамроз аст, як нафар ду нафар моро ки дарк мекунад кифоя аст шунаванда. чун як ҷавони соҳибқалам, як рӯзноманигори пешрафта ва як нафаре ки имрӯз ба технологияи имрӯза вобастагии хеле калон дорем. дар оянда ҳамин фазоро чӣ гуна дидан мехоҳед? ман фикр мекунам ки имрӯз вақте ки шогирдон аз донишгоҳи миллӣ, аз донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат, аз ҳар ниҳоде ки журналист тарбият мекунад ба мо барои таҷрибаомӯзӣ, ҳамкорӣ, кор кардан меояд, аввал ман мепурсам ки бо ҳамон барномаҳои махсуси Adobe Audition ҳаст, Adobe Premiere ҳаст ва дигар барномаҳо мепурсам ки кор карда метавонӣ ё не. ва баъзиҳошон аслан дар сари компютер нашиштаанд ҳеҷ вақт ва ин барномаҳоро дар таҳсилашон накушодаанд, ҳеҷ вақт надиданд. ва ман ба эшон мегӯям ки ҳоло журналистикаи муосир фақат бо қалам болои авроқ сиёҳ кардан нест. Журналистикаи муосир бояд ки азодаи тадвин, танзим, хондан, тоза кардани маводи худат ва ҳамчунин пеш бурдани барномаҳо барояд. замоне буд ки масалан як кас мехонд, як кас аз пушти студия ӯро сабт мекард, маводи ӯро ҳифз мекард ва дигаре тоза мекард, савумин танзим мекард, нафар дигар дар эфир. ҳамин анъана ҳоло ҳаст, вале оҳиста оҳиста дорад ин анъана кӯҳна мешавад. журналисте ки муосир аст бояд ҳам худаш навишта тонад, ҳам худаш тасвирро фаҳмад ва ҳам худаш маводашро чӣ кор карданашро донад. ман фикр мекунам ки мо кӯшиш дорем ки ба замони муосир, чун фановарии мо ҳам ҷадид шуда, мо технологияи муосиртарин дорем ва бо ин технология мо бояд саркору карда тавонем. оянда журналистикаро ба фикрам хеле тағйиротҳои ҷиддӣ интизор аст. ҳоло ҳуши маснуӣ мегӯянд, ҳеҷ вақт ҳуши маснуӣ ҷои ақлу эҷоди инсона гирифта наметавонад. ҳамун ҳам маҳсули кори инсон аст. пас ақли инсон наметавонад аз худаш, яъне ки як сохтаи ӯ аз ақли ӯ берун равад. бале, ташаккури зиёд лутфулло. ба воситаи радио метавон ба ҳамдигар паём расонида суруду мусиқиҳои дилхоҳи худро дархост кард. дар замони имрӯза тариқи радио хариду фурӯш низ ба роҳ монда шудааст ки яке аз роҳҳои муосири тиҷорат мебошад. хуб, тамом муҳаммад, фикр мекунам ки фазои радио аз фазои телевизион ба кулли фарқ мекунад. ҳаминтавр не? бале, барои он ки онҳо бо овоз бештар барномаҳои мустақим доранд. барои он ки дар барномаҳои телевизионӣ аксари вақт бинандаҳои мо аҳамият дода бошанд, мо барномаҳоро сабт мекунем, баъдан ба мавҷ пахш мекунем, ба эфир медиҳем. вале барномаҳои радио аз барномаҳои телевизион ба кулли фарқ доштааст. дар ин миён саҳми барномаҳои радиоӣ хеле назаррас аст, чун дастрасии радио назар ба матбуот, телевизион ва интернет бештар аст ва имкони фарогири аудиторияи бузургро дорад. ҳамин хусусият ба он даст додааст ки то ҳол мақомашро дар фазои иттилоотӣ гум накардааст. умуман барномаҳои радиоӣ аз се унсури таъсирбахш матн, нутқ ва мусиқӣ иборатанд ки тарзи корбурди хоси худро доранд ва аз дигар воситаҳои ахбори омма ба куллӣ фарқ мекунанд. айни замон мо дар студияи марказии радиои садои душанбе қарор дорем ва ҳамсӯҳбатони навбатӣ ман ду бонуи хеле зебо ва бонувоне ки ҳар рӯз тавассути радиои
هم تاجیکستان و هم صدای دوشنبه که میانی مردم میانی شنوندگان اصلا بگیریم محبوبیت خیلی خاصه دارن. یکی مطربای خوشبخت، محرر اداره برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیکستان و دیگر دلبری اسمت میباشند که الکی هم در شبکه‌های اجتماعی و هم توسط برنامه‌های خیلی رنگینش در رادیوی صدای دوشنبه شنوندگان الکی میدونند و میشناسند. سپاس. خب دلبر جان چند سال میشود که در رادیو فعالیت دارید؟ من تشکر میگم قبلا از توجه شما به فعالیت کارمندان رادیو تاجیکستان در مجموع و شبکه‌های آن و من بیشتر از 20 سال است که در سمت رادیو ژورنالیستیک یعنی در صدای دوشنبه و همچنین شبکه‌های دیگر رادیو تاجیکستان فعالیت کردم. سلامت باشید. من وقتی که به کورسی که دانشگاه ملی تاجیکستان در رشته روزنامه‌نگاری داخل شدم، از همون کورس اول الکی به رادیو می آمدم، چون غالب آزمون‌های جمهوریوی و شهری بودم زیاد به حیث مهمان می آمدم و از مهمان بودن به روزنامه نگار گذاشتن و هوسی که در اینجا من هم برنامه کنم، این مخصوص همین درگاه بود و مناسبت کارگران این درگاه بود که مرا خیلی خوب قبول کردن، با من خوب صحبت کردن. شروع از کورس اول من در اینجا به حیث محرر و کار و فعالیت آغاز کردم در اداره برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیکستان و 2 سال می شود که در همین اداره کار میکنم و مشغول آن هستم که شنوندگان را اندکی هم باشد از آن همان غم و پریشانی رهانم و طریق سرودها، طریق ایجاد سخن والا کمی هم باشد به ذهن آنها، به روحیه آنها یک بالیدگی دیگری سم کنم. این زمان روزنامه‌نگاران، ژورنالیستان میان عامه، یعنی در فضای هم اجتماعی هم در فضای رادیو و تلویزیون فعالیت میکنند. ولی برای چی از شما رادیو رو انتخاب کردید؟ میشد که روزنامه رو انتخاب میکردید یا تلویزیون رو انتخاب میکردید؟ من چون در یک محیط به وای رسیدم که یعنی از کودکی صدای رادیو در خاندان ما طنین انداز بود. ما سحرگاهان با صدای رادیو بیدار می شدیم و شامگاهان با صدای رادیو به خواب می رفتیم و همین گونه یک محیط خانوادگی، محبت خاصه پدر و بابایم به رادیو، به گوش کردن رادیو مرا هنوز از همان آوان کودکی این محبت در قلبم جور زد و اکنون می گفتم که یعنی باید من هم کسی باشم که پدرم بابایم مرا بشنوند. و اون زمان ها ما با صدای خوش استاد عبدالقادر منیازف، من یادم هست که یعنی حولی می رفتم و برنامه گلافشان را گوش می کردم و یا شبانگاه نیز همین گونه قصه ها را می شنیدیم و نصف روزی ها برنامه ها از اداره جوانی پخش می گردید که خیلی جالب بود و حتی سالهای مثلا بگویم دانشجویی ما دختران زیاد که در صحرا کار میکردیم به خاطر شنیدن قسم دیگری گفتار ادبی همان نصف روزی یک جا جمع شدیم، سر یک پیاله چای و نان حتما گوش به گفتار ادبی میدادیم. یعنی هم غذای جسمانی میگرفتیم و هم غذای روحی و باز با یک روحیه بلند کار را ادامه میدادیم، کار را در صحرا. و این همه من فکر میکنم که یعنی چون در طول این همه فعالیت ها نقش رادیو خیلی بارز بوده است و محض همین محبت ها، همین توجه شنونده به رادیو مرا وادار کرد که باید همین ساحه رو انتخاب کنم. مردم دهه عموما چه زنان چه مردان با کارهای زیادی بیرونه به زمین کشت و کار مشغول می شوند و با خود رادیو می بردیم و در آن همان وقتی کار کردن، وقتی کشت و کار کردن ما برنامه گوش می کردیم و همچنین به برنامه‌های مستقیم طریق رقم‌ها زنگ می‌زدیم و در بخش‌های آزمونی آنها از جمله من خودم وقتی صنف 11 بودم شنونده دائمی برنامه مستقیم شام بخیر بودم و در بخش‌های آزمونیشان اشتراک می‌کردم و وقتی که باز رو آوردم به ایجاد و به شهر آمدم، وقتی مهمانی برنامه‌های رادیو شدم فهمیدم که اینجا مکانی است که قلم می‌سبزد، سخن قدر کرده می شود و منبر ایجادکاران اصیل است و مخصوص برای همین، برای ایجاد خود را رونق بخشیدن، برای این شعله استعداد را در دلم فروزان نگاه داشتن به این درگاه آمدم و حالا که 2 و زیاده از آن، یعنی که از 2 سال زیادتر شد در اینجا کار فعالیت میکنم، میبینم که ذره پشیمان نیستم
و هر روز برعکس از فعالیتم در اینجا و خود یک غذای نوی دیگر میگیرم، یک منبع ایجاد و الهام نوی دیگر پیدا میکنم و خوشبخت و خوشحال هستم. خب قلم سبز من ادامه برنامه من است. این شعر برای ماست. یعنی ایجاد شما از چی عبارت است؟ کدام برنامه ها رو عین زمان پیش میبرید؟ سپاس میگویم. من خوشحال از آن هستم که در رادیو فعالیت میکنم که خیلی دوستش میداشتم و زمانی دانشجویی یعنی شنونده این رادیو بودم، رادیو صدای دوشنبه، و حتی یادم هست که همون روز اولی با موج برآمدن این رادیو چگونه بود و ما که گفتیم از کودکی که رادیو گوش میکردیم، من یادم هست که همون روز رادیو یک موج نو پیدا شد و یک رادیو از یک فضای دیگر صدا داد و حالا که با تجربه بیش از 20 ساله کاریم یعنی واقف شدیم که در حقیقت 18 ینوری سال 1999 وقتی که رادیو صدای دوشنبه با فعالیت آغاز کرد، این از همون تالاری که در درآمدگاه هست، این از همون جا صدا داده بود و اکنون باید بگویم که این رادیو همون گونه محبوبیت داشت که چون اولین رادیوی مستقیم و سرتاسری در فضای اطلاعاتی کشور بود و طرز تهیه برنامه ها با اصول جدید پیشنهاد می شد، یعنی بیشتر مستقیم بودن برنامه ها و همچنین شکل پیشنهاد جدیدی برنامه ها و آزاد بودن شنونده در رادیو خیلی پسند بود و باید گفت من هم چون بعد از ختم البته چون از دوران دانشجویی به رادیو می آمدیم می رفتیم، همکاری داشتیم در اداره سیاسی رادیو تاجیکستان با همکاران و برادران از اداره جوانی همکاری داشتم، ولی تای دلم فقط کشال رادیو صدای دوشنبه بود. برنامه هایش برایم بیشتر پسند بود و آمدم به این رادیو و اولین برنامه که پیشنهاد کردیم سال 2002 برنامه پیوند نور بود. برنامه برای فارزبان‌های جهان به افتخار انجمن تاجیکان فارزبان‌های جهان پیشنهاد گردیده بود و سپس برنامه تحلیلی حسن بیان پیشنهاد گردید و بدین ترتیب یعنی برنامه‌های زیاد. من خوشحال از اون هستم که یعنی دائما برنامه‌های ما شنونده داشت و دارد و شاید در این مدت حتی بیشتر از 50 یا 60 برنامه معرفی داشتم در سمت‌های گوناگون و امشب و روزها ما هم مسئول برنامه سحرگاهی هستیم، برنامه فرهنگی و فراغتی فیض سحر از رادیو صدای دوشنبه و دیگران برنامه تحلیلی دورنما هست که با تحلیل موضوعهای روز اساساً مشغول هستیم و برنامه صاحب نظر این صفحه‌گردانی روزگار شخصیت‌های فرهیخته و صاحب نظری جامعه هست که در ژانر بیشتر یعنی مصاحبه پورتریت پیشنهاد می شود و من با خلاصه این فعالیت هایم در رادیو صدای دوشنبه همین را گفته می توانم که رادیو یک منبری هست که یعنی دائما مردم به اون توجه داشتند و خیلی یک سلاحی پر اقتدار هست. زنده بود اسم همان نفره که یعنی این دستگاه را اختراع کرد، اولیمیروس پاپوف، به خاطر اونکه این دستگاه توانست که با یک دستگاه عادی اگرچه به نظر نماید ولی عمیقا نظر افکندیم اون یک سلاحی پر اقتدار است. و صدای دوشنبه چون در دوران استقلالیت به فعالیت آغاز نمود، میوه استقلال است که شهد آن را امروز همه شنوندگان میچشند. این رادیو نیز در با همایی مردم، در پیروی از سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت در سمت سرجمی مردم، تشکل دادن غایه وطن پرستی و خودشناسی در نهاد شنونده ها خیلی سهم بارز دارد. من با تجربه بیش از 20 ساله کاریم یعنی این را با هزاران دلیل میتوانم بگویم که رادیو توانسته است سهم مناسب گذارد و ترغیب کننده همون غایه های انسان دوستانه پیشوای معظم ملت و حکومت کشورمون هست. هر روز که ما صدا و خود از مخاطب خود این پاسخ رو میبینیم، یعنی آنها با ما زنگ میزنند، مینویسند و همین گونه فکر میکنم که ما قدم به قدم به سوی آبادانی میرویم، قدم به قدم با جانبداری از سیاست آبادسازی و بنیادکاری پیشوای معظم ملتمان وطن را آباد میسازیم. مسئول برنامه گلبانگ رود هستم که در آن
пайгирӣ мекунем суруду таронаҳои ҷадиди ҳунармандони маҳбуби тоҷикиямонро ва тариқи ин барнома ба шунаванда нидо мекунем ки шунавандаи ҷавони мо фарқи санъати асилро аз вонамудкунандаи санъати асил яъне ки фарқ карда тавонад. Ин ду чиз бояд яъне ки ҳатман дар зеҳни онҳо дар мизони андешаи онҳо дуруст баркашида шавад. Ва баъдан барномаи мустақими ситораи фардоро ҳамроҳи ҳамкорам Муҳаммад Маруфзода ки аз идораи ҷавонӣ ҳастанд ҳар ҳафта рӯзҳои ҷумъа пеш мебарем ва меҳмонони мо ҳамаи он ҳаваскороне ҳастанд ки тозаворид ҳастанд дар дунёи санъату ҳунар ва мо онҳоро аз ин минбар муаррифӣ кардан мехоҳем, ошно намудан мехоҳем бо мардум ки ҳастанд нафарон ҷавононе ки айни ҳол мехоҳанд идомадиҳандаи санъату ҳунари асили ниёгони мо бошанд. Ва ин барнома мустақим ҳаст ва тӯли 1 соат бо шунавандагон яъне мо дар иртибот мешавем ва вокуниши онҳо, суолу посуху дархости онҳо боз барои беҳтар намудани сатҳи барномаҳои радиоӣ ва ҳамчунин беҳтар намудани дониши мо низ кӯмак мекунад, чун иртиботи шунаванда ҳатман дар радио лозим ҳаст. Ва ҳамчунин як бахши дигар дар барномаи хушнавои идораи мусиқӣ дорам ки хотира аст, аз хотираҳои рӯзгори мардум, аз хотираҳои мардум, аз рӯзи дили онҳо мегӯяд. бале, чун соҳаи рӯзноманигорӣ соҳаи хеле пуртафопуст ва соҳаи бениҳоят мушкил аст. мо ҳар рӯз бо ҳар нафар рӯбарӯ мешавем, дар суҳбати олим мешавем, дар суҳбати як марди оддӣ мешавем, дар суҳбати халқ ҳастем ва барои мо занҳо аслан ҳам зиндагӣ бурдану ҳам дар ин минбари ниҳоят баланд баромад кардан хеле мушкилиҳои зиёд дорад. ҳаст лаҳзаҳое ки аслан шумо дар бахши мустақиманро дар назар дорам. Дар телевизион аслан ин чиз хеле кам аст, вале дар радио бештар ба назар мерасад. Вале чӣ кунад дар он вақте ки ниҳоят инсон дар як ҳолати нобоб қарор дорад? Чӣ хел ин ҳолатро шумо пушти сар мекунед дар бахшҳои мустақим? шумо дуруст гуфтед, воқеан ҳам журналистика ин қабл аз ҳама масъулият аст ва дигар он ки агар боз шумо барандаи барномаи мустақим бошед ва шумо хуб медонед ки миллионҳо шуморо шунида истоданд. Та он ҷое ки мо хабар дорем, масалан радиои Садои Душанбе бештар аз 70% фарогирӣ дар ҳудуди ҷумҳуриро дорад ки он ҳам рост меояд ба 5-6 миллион нафар аз шаҳрванде ки дастрасӣ ба радио дорад. Ва доимо вақте ки ман пушти микрофон менишинам, яъне ҳаминро эҳсос мекунам ки яъне ман барои 1-2-3 нафар гап намезанам, яъне ҳарфи мо барои ҳазорон нафар аст ва бояд як ҳарфи рӯҳбаландкунанда бошад, як ҳарфи созанда бошад. ҳамон гуна ки устодони мо дар факултаи журналистикаи донишгоҳи миллӣ бароямон таъкид медоштанд, яъне журналист бояд доимо ҳарфи созанда бигӯяд, на сӯзанда. ва доимо ҳамин таъкидҳо бар ёди ман ҳаст ва шумо дуруст мегӯед ва фикр мекунам ки барои зан яъне ҳам модар будан ва ҳам масъулиятҳои хонаводагиро бардошт доштан ва боз журналист дар эфири мустақим будан хеле масъулият талаб мекунад. дар ҳақиқат масъулият талаб мекунад, аммо таҷрибаҳои корӣ кӯмак мерасонад барои инсон. ман ҳамин қадар хулоса кардам ки яъне фақат таҷриба метавонад дар ҳамин гуна ҳолатҳо инсонро вораҳонад. мутриба ки айни замон ҷавон ҳастанд ва таҷрибаҳо хеле кам ҳастанд, чӣ гуна аз ин ҳолатҳоро берун мекунед? хуб, ман ҳоло ҷавон ҳастам. таъсири ҷомеаи имрӯзӣ ва нафароне ки дар ҷомеа албатта бо андешаҳои гуногун ҳастанд, бо рафтору хислатҳои гуногун ҳастанд. агар таъсири онҳо бошад ва нохост нороҳат бошам, ман бори суол ин суолро ба ман дода буданд ва ҷавоб ҳам ҳамин гуна дода будам ки ана ҳамон кулвори парешониҳо, хастагиҳои худро пушти дари ҳамон ҷое ки мо аз он пахши мустақим мегузаронем, айнан ба ҳамин ҷо монанд дар пушти дар мегузорам ва ворид мешавам, бо шунавандаи худ ҳамрозу ҳамдил мешавам. шунаванда маро ҳамчун мутриба, ҳамчун рӯзноманигоре ки айни ҳол мехоҳад ба ӯ ягон фараҳ бахшад ё ин ки ягон сухане гӯяд мешиносад, на он нафаре ки айни ҳол ӯ нороҳат аст ё хаста аст. пас ман бояд худро ҳамон гуна муаррифӣ кунам, чун маро ҳамин гуна қабул мекунанд шунавандагон. тамоми ана ҳамон барнома, гуфтор, андешаҳо, суруду мусиқиҳое ки дар мадди назар ҳасту дар ҳадафи барнома қарор дорад ба шунавандаи худ мерасонем ва баъд аз анҷоми барнома боз ба ҷое ки идомаи роҳи ман аст ба ҳамон ҷо меравам. аввалин боре ки ба назди
баландгӯяк омадед ва барномаро оғоз кардед, чӣ гуна ҳиссиёт доштед? хато накунам, дар курси дуюм мехондем. Аввалин боре ки ман мустақим ба эфир мебаромадам. мо барномаро матнашро менавистем, сабтҳоро тоза мекардем. Сабтҳо дар лентаҳо буд он вақто. ва вақте ки омадам дар эфир сар кардам, гуфтам ки шумо идомаи пахши барномаҳои радиои Садои Душанберо мешунавед. ва вақте ки суҳбатро то ҷои сабтро эълон кардан рафтам, режиссёр гуфтан аз он сӯи шиша ки сармуҳаррир биё ки даъватат дорад. рафтам, баъд телефонро гирифтам ки гуфтан ки дилбар бе гуфти ё пе? ҳамин қадар бо як садои вай ман нафаҳмидам. гуфтам ки дар кай? гуфтан ҳамин хел гуфти ки идомаи пахши барномаҳои радиои Садои Душанбе гуфтӣ ё идомаи бахши барномаҳои Садои Душанбе? ман гуфтам ки не апа, ман гуфтам ки идомаи пахши барномаҳои радиои Садои Душанбе. баъд гуфтан ҳа хайр, вай нигоҳ кун. ва ҳамон лаҳза ман ҳис кардам ки яъне сармуҳаррир аз он ҷониб гӯш карда истодааст, яъне мо бояд хато нагӯем ва масъулиятро эҳсос кардам. вақто ки сабтҳои моро ки апаи Гулчеҳра Латипова тоза мекардан то баромадан ба эфир, ва дар ҳамон вақтам гуфтан ки садоят хуб аст, садои радиоӣ ҳасту, лекин бояд ки ҳамон садоята бурорӣ. ҳозир масалан зиёд нафаронам мебиёд, моам ҳамин хел муносибат мекунем. ҷавонҳо ки инҷо меоянд ба студия мебарем, садои онҳоро сабт мекунем ва гӯш мекунем. аз он тараф режиссёр, масалан коргардон, оператор, яъне наворбардорон ҳамин гуна масъулият доштанд. ва гуфтанд ки агар ки садоят рост намеомад, ман хафа мешудим, мегуфтам ки ту бояд дар инҷа кор накунӣ, лекин садот нағз будасту, садота буровардан дар кор аст. гуфтанд ман моҳи аввали феврал буд, 1 феврал буд ки ба радио омадам ба ҳайси коромӯз ва ба ман супориш доданд ки дар пеш 23 феврал аст, рӯзи артиш аст, агар хоҳӣ ягон мавзӯъ интихоб кун, худат ном интихоб кун ва умуман як барнома бисоз барои шунавандаи радиои Тоҷикистон. ва ман ҳамин гуна тасмим гирифтам ки як барномае омода кунам, артиш кафолати оромӣ, ва дар он ҷо яъне аз навхизматрафтагон, аз аскарон ҳам ягон андеша бошад. ва ин барномаро яъне ки вақте ки омода кардам ва ба назди коргардон бурдам, бояд муҳаррирон дар назди коргардон нишинанд ва бубинанд ки яъне ки чӣ гуна кор мекунанд ва чӣ гуна барномаро ман мехоҳам ҳамон гуна бояд коргардон омода кунад. яъне ки ҳамфикрӣ, боз ақлҳоро ёрӣ диҳанд. ва вақте ман рафтам, ҳамин хел папкаро гузоштаму хостам ки берун шавам аз назди коргардон ва маро боз доштанд. гуфтанд инҷо нишин, куҷо меравӣ? ва ман гуфтам ки воқеан шарм медорам аз овози худам, хай акаҷон пасттар монед. гуфтам овозамро намехостам ки худам шунавам, чун аз садои худам шарм медоштам. ва дар он ҷо ба ман гуфтанд ки радио ин садо аст, шунаванда туро мешунавад ва бояд садои ту яъне ки зебо бошад ва ба дили ӯ нишинад. ва гуфтанд дар ин ҷо нишин, ҳар калимаеро ки нодуруст талаффуз мекунӣ, ҳар ҷое ки овозат ба худат писанд нест, он ҷойро ишора кун ва рафта аз нав хон, яъне ки худат бисоз агар ки садоят маъқул набошад. ва дар он ҷо ман пай бурдам ва дарк кардам ки воқеан масъулиятшинос будан дар кор. дар ҳақиқат бояд шукргузор аз он бошем ки имрӯз мо бонувоне ҳастем ки қалам дорем дар фазои озоди Тоҷикистони азиз. ва ин як ватане ҳаста ки тавонист ба тамоми бонувон роҳкушо бошад, ба тамоми бонувон истиқлол бубахшад, ба тамоми бонувон тавонанд ки дар ҳама соҳаҳои давлатӣ адои вазифа намоянд ва бештари масъулияти худро ҳам дар ин соҳа, ҳам дар зиндагӣ биомӯзанд. барои шумо барои як суҳбати хеле самимӣ ташаккур мегӯям. аз дидори шумо бениҳоят шод гаштем. ташаккур аз таваҷҷӯҳатон. муваффақ бошед. зинда бошед. радиои Тоҷикистон ба сифати аввалин радиои ватанӣ то замони муосир яке аз воситаҳои расонандаи иттилоот ба ҷомеа эътироф гардида, дар инъикоси воқеёти рӯзгор, таҳкими асолати миллӣ, рушди давлатдорӣ, тавсеяи ҷаҳонбинии мардум, пойдории адолат ва дӯстиву рафоқат нақши муассир дорад. радио ва телевизион ҳамчун аслиҳаи тавоно барои тарғиб намудани дастовардҳои коргарону деҳқонон, зиёиён ва ҷустуҷӯҳои эҷодкоронаи ҷавонон мақоми арзанда дорад. барномаҳои радио нақши муҳим дар паҳн кардани фарҳанг, иттилоот ва арзишҳои миллӣ буда,
گویندگان سخن با آواز و طرز خاصه برنامه‌سازی خود شنونده و مخلصان زیاد را تربیت نمودند که نام آنها و صدایشان عمرها در یاد شنوندگان باقی خواهد ماند.